Moji negdje subote danas, početak aprila, Dorćol, evo ovdje sad već penjem se na ovaj park ovdje. Danas je vrbica, koliko sam ja zapazio. Sad ovaj studentski park, on je mislim, po meni karakterističan ovako neki, da kažem, rockeri, punkeri tu izlaze, to je ono što sam ja primetio i naravno ljudi šetaju kučići, to je klasika. Studentski park, ima ovdje 3 biste. Ovako ispred mene su različiti objekti, stare zgrade. Sad ovaj rektorat koji je bio u vestima, to je u stvari, to je poklon u stvari nekog bogataša. Piše Miša Anastasijević svom otočenstvu, tako nešto. Ovo ne znam, tu je ovdje jedna zgrada, je zgrada Kolarca, hotel jedan. I ovdje je jedan, da kažem, fakultet na kom piše Rio Tinto, Jadar, neko proseravanje političko, mislim da iza svega toga stoje strane obaveštajne službe, samo da mi što manje zaradimo, ali ajde, neću da se mešam, pošto nisam 100% upućen, ali to je baš, skoro bi se kladio živo da je istina. Policajci zaustavili, nisu ni zaustavili, nego prišli nekoj dvojci koji piju pivo i vodku, jebi ga, baš neprijatno, mislim. Sad su našli da zaustavljaju. Jebi ga, oni nađu uvijek da rade kad ne treba nešto da rade, to je strašno.